Yesu ashimwe. Praise Jesus. HABINCUTI Prosper cyangwa se Papa Mbuto. By names of Prosper HABINCUTI or Papa Mbuto. Nkaba maze iminsi ntari mu Rwanda. And I've spent about some days without living in Rwanda. Aba nari meze nkaho nasohokeye itorero. As I was like representing the church. Twaragiye mu ivugabutumwa cyangwa se mu mahugurwa muri Korea. And we've been in Korea for training. Tukaba ibyo atari ku bwacu ahubwo ari ku buntu bw'Imana. And that's by only grace of God. Akaba ariyo mpamvu twabonye amahirwe yo guhagarara hano imbere yanyu. That gives us the chance to stand before the church. Kugira ngo tubashe gusangiza iby'urugendo twahuriye narwo mu nzira tujya muri Korea, cyane ko ari bwo bwa mbere bamwe twari tugiye urugendo rureshya kuri. So that we can share you what we received through the way to Korea, because some of us it was our first time to go there. Reka tubanze dushome ijambo ry'Imana. Allow me to read the one verse. Turareba mu Baheburayo. We're going to read in the book of Hebrews, 10, chapter 10, 17. and verse 17. Bibiliya iratubwira ngo ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. The Bible saying that Hebrews chapter 10 verse 17 says that and their sins and iniquities will remember no more. Aho niho duhera tuvuga ko kuba umuntu yahagarara imbere y'abantu gutya benshi gutya ntago ari uko aba ari umuntu mwiza cyangwa se ari we wera kurenza abandi yatanze guhagarara hano imbere. So that's why I stand by saying that to stand before the church like it's not being good or something else, but it's because the power of Jesus in us. Ahubwo ni bwa buntu bw'Imana Yesu yatubambiye ku musaraba bugenda bukora uko umunsi wije n'undi ukuje. It's only the grace of God that led Jesus be crucified on the cross that guide us every day. Nje n'umuvandimwe hano ukiri mutoya w'urubyiruko witwa Mugisha yahaguruka nawe akabasuhuza. So I and with a younger friend here called Mugisha can stand up and greet the church. Yewe n'uriya musore witwa Mugisha n'undi musista utari hano witwa Charlotte ukunda kutaboneka hano, nitwe batatu twari duhagarariye Good News Mission yo mu Rwanda twagiye muri Korea. So I with the brother Mugisha and one sister who's not around here, so we are the only who represented the church in Korea. Twahagurutse I Kigali ku itariki 18. We departed on 18th July. Saba z'ijoro. It was midnight. Ubwo kubera yuko twese uko turi babiri twari tugiye muri ngiye na Mugisha twari tugiye mu rugendo ari bwo bwa mbere tugiye mu ndege. So I with brother Mugisha, also two, it was our first time to go in airplane. So ntago byatworoheye. It wasn't simple as you can hear. Yaba mu nzira tugenda tugera ku bibuga bimwe dutega izindi ndege byaratugoye cyane. As we were shifting from one airplane to another airplane, it was very different to us. Ariko kubera ubuntu bw'Imana twabashe kugera iyo tujya amahoro. But because we relied on the grace of God, we reached the place safely. Tugeze muri Korea rero, After reaching in Korea, navuga ko nabwo bitwatworoheye. and also it was not very simple by there. Ari ukurya umuceri, ari ukurya ibirisho birishwe umuceri byitwa kimuchi, byose byara ni nkaho byari ubushyashyu uretse umuceri. Only eating rice was very new to eat it. Muri make byose byari ubuntu bw'Imana kandi byari nk'amayobera. For us it was only by grace of God, because it was like wisdom. Ko ibintu byose byari gutangira kwiga bushyashya. It was learning everything. Ariko kubw'ubuntu bw'Imana byose Yesu yaradushoboje. But by the grace of God, Jesus led us in everything. Akaba ariyo mpamvu mutubona hano turi gushima. That's what you see us spreading. Amahugurwa rero twagize yari ay'igiciro kandi yari ay'ingenzi cyane ko twahuye n'abantu
b'ingeri zose zo ku isi mu bihugu birenga 140. And the training was very important because we've been gathering with other people from different countries, more than 160 countries were around there. Twize ibintu byinshi, bimwe usanga ari bishyashya. We learned a lot of things and some of them were very new. So ikintu cyankoze ku mutima gikomeye ni igihugu bita Kiribati. One of the things that hurted me, reached on my heart, one country called Kiribati. Mushumba mukuru wa Good News Mission muri Kiribati, The leader of Good News in Kiribati, yatweretse aho icyo gihugu agisanga cyari kiri naho kigeze ubu. he showed us where he found the country and where it reached today. Naje kugereranya igihugu cya Kiribati n'igihugu cy'u Rwanda guhera 1994 So kugeza ubu ngubu. I was comparing that country with our country in 1994. Ariko aho wenda turengereje kuba Kiribati ni uko twebwe dufite iterambere rirenze kurenza Kiribati. So what we are here overhead, we are ahead of the Kiribati, that our development is more than of that of Kiribati. Ko Kiribati ni agahugu wenda wagereranya nk'umuhanda wenda wo kuva Rwandegisi ugera Nyabugogo ukungana kuriya ibimpande zombi, iburyo n'ibumoso ni inyanja. So that country which you can compare like load from here to Sonatibe Nyabugogo. to Nyabugogo, from Sonatibe to Nyabugogo. So ni agahugu kameze nk'umushumi w'umuhanda. It's like a thread of the road. Ako gahugu rero kagize ibibazo byinshi kugeza igihe navuga ko byakemutse kamaze kumva ubutumwa bwiza bwa Good News Mission. So that country was under the different problems until they received the word of God. So kari agahugu bita ngo ni igihugu cyazimiye. It was a foreign country. Ariko aho umushumba yagereyeyo kubera ubutumwa bwiza batwigisha, badahwema abashumba yacu guhora batubwiriza, byatumye igihugu gihinduka kiva ibuzimu kigera ibuntu. So because of the good news that was being preached in that country, the country was from the darkness to where it is now, which is good. Icyo gihugu rero cyaje kumpa intumbero ivuga ko nta hantu Yesu atakura umuntu. So that country gave me the hope that nowhere I just can get someone. Ubuzima bwose waba ufite, imibereho yose waba ufite, so whatever kind of life you are living, nta hantu umwami Yesu atakura umuntu ngo ageze hamwe ngo agukure hamwe akugeze ku handi. So there is no any place that just cannot get you from. Niyo mpamvu mumbona hano. That's why you see me here. Nanjye navuye ahantu. I also was from far. Navukiye muri Rwamagana. I was born from Ramagana. Ngera Kigali. Reached in Kigali. Mvi Kigali. I got from Kigali. Ngera Turkiya. I reached in Turkey. Mva Turkiya. From Turkey. Ngera Korea. To Korea. Mva Korea. From Korea. Ninjira mu byaro bya Korea. I reached in the villages of Korea. None nongeye ndahava ndagaruka. And I'm now back here. Yesu ubuntu bw'Imana. Isn't that the grace of God? Ni kuri ibyo rero urugendo twagiriye muri Korea nibwo bwa mbere twari tugiye mu gihugu cya kure. Is that what I was saying, that our journey to Korea, it was our first time and it was long journey? Ahantu wenda hakunaniye naragiye ni Uganda, Burundi, Congo, Tanzania. The farthest countries I traveled was our bordering countries. Muri make ntago nari nararenza Afurika. So in brief, I wasn't crossed into Africa. Ariko gufata urugendo rw'amasaha arenga 20. But as you know, to take a journey more than 20 years, 20 hours, navuga ko ari Yesu byose wabikoze. It was only Jesus who did it. Ni muri urwo rwego rero Korea twazengurutse ko twayibonye. In that way, we had to visit in Korea. Ni igihugu cy'amasezerano. It's a promised land. Nasabaga buri mukristo wese uri hano, I have question a Christian who is here, ko yagira icyerekezo cyiza cyo gutera intambwe cyo kugera muri kiriya gihugu. He can think in mind where the ways he can get there in the Korea. Ni igihugu nk'uko abagatolika bavuga ko iyo bagiye Vatikani baba bagiye mu gihugu cy'isezerano. It's as Catholic goers who say that if they go to Vatican, it's a promised also land. Ni igihugu cyiza nk'uko umwisilamu avuga ko iyo agiye Maka abagiye mu gihugu cy'isezerano.
It's also a good country as the Muslims say if they go to Mecca, it's a promised land they go. byaba byiza ku mukristo wese wacu wa Good News Mission Rwanda ateye intambwe nawe akagera mu gihugu So cy'isezerano it's cya also Korea, good to our good news Christian who can also think to how we can reach to Korea once in our life. kuko ni igihugu cyiza, navuga ko ari igihugu cy'Imana, I can say that it's a good of country. ko nugezeyo n'amaso ubwayo arabikwereka. If you can reach there, you can see also with your eyes. Kandi ikindi tukaba twaragize imana yo kubona abashumba baturuka muri kiriya gihugu. And we are blessed to have our, Urebye igihugu cyiza baba barataye cyiza cyabo As you- bakemera bakaza kutubwiriza ubutumwa bwiza, as you ni can say, igitangaza ku Mana. as you can say, a good country like that where they live it and they come to live with us to preach the gospel. Ko ngewe ndebesheje umutima wanjye n'amaso yanjye n'intekerezo zanjye, I myself looking with my eyes and my mind. mvuka muri kiriya gihugu ntago wambwira ngo nze mu Rwanda. If I was born from that country, I can't come here in these African countries. Tujye tuba hafi y'abashumba bacu kugira ngo batazaducika, Let's be near to our pastors so they can not ko leave us. baramutse bivumbuye ntago bazongera kugaruka mu Rwanda. If they can go, they can't come back. Muri make rero ubuhamya nabasangiza bukeya nubwo So ubundi in- tuzajya tuvugana So in gahoro brief, gahoro. that's my testimony. We keep sharing that testimony. Yesu aduhane umugisha. Let's just be blessed.